emakhaya siyaphila thina kwethintana olukhulumayo lapha ngaphansi kwe-Okuhle TV kanye no-Okuhle FM. Sila eMelmot namhlanje epark ekhona bakhe ingane ngabona nokugcwele namhlanje futhi ngomfethu sesekudlalani abantu baningi esimanga la khona iy'kole ey'hlukahlukene e-around iMelmot futhi kwenzakalani asazi njenga-Okuhle FM sola isimemo sasinika zokudlalani kwesikhulu esikhule emsakazweni u-Okuhle FM. Bekuyilayo ukwathe eMelmot nginomthelo omqedile ukubona ngokudlala ngimncane kodwa ingqondo indala yona mfowethu yabafuna ukuneseke lona-ke umdlalo wengeza yabafundi lapho kuze khona ngokubashile yabo asekasena kwenziwa lutho nje kuba-clean siba nesikole sibe clean or else apha kube clean kube ngcolile ithembe kanjani yakuthanga ithembe kancane futhi lapho kujoyinwa la ijoining liyakhona isikole bekuyi-100 so number 1 uzothola ilokhu Lalo ukhoza usungaphi ukhoza nomuntu ukuthi lento leyo wenza namhlanje ngoba inhle abantu bayithanda kuba banokala bakusupport. Wabonaphi noma kwenzakalani? Waphupha noma kwenzakalani? Usungaphi ukuthatha lento yengezo? Nawe usuka kamphethu ufuna kanjani? Mfowethu ngiyangibona endaweni eningi lesiyenza yabo athi ngithi makumina eMelmot ayikaze ngenza yabo athi namba lento akwengiyenza ngodlaphi ngihamba kanjani yathi bengithi namakhuthabi lencane yabo bangime ngifela namhlanje yabo sayi into enkulu kakhulu futhi njengamanje angazi ngathi ngempela uma ungaphatheli iqembu ocaba ukuthi ngase liwine ngoba kunzima mfethu baklina abafana kwenzakalani mfethu baklini bonke ayakudlala kanjani kodwa ngona bafethu lo mbuzo ngikhatha nabathi lo mbuzo lo ukhatha nabathi ngaphela kodwa bafutha ngiyabonga ngifuna support ngihamba kahle ngiyabonga bafethu angeke ngibe mujabula ngoba ayiqhubeke ekhaya yabo mfethu ngowethu danko